Tafo na etie no. Na mo nkwasiafo na ko 10,000k ho. Asiafo no be ko 10,000k ho. Akọkire thank you we miss you. We are welcome. Na nkwasiafo no ye chimu mu saa. Na wo saa kwasia me bana me bedi uni ne wo siatem. Mu na medi matem no Jonas nkofo no. Mu amu bedi matem yi. No so mo je modoe. Me bana me bedi uni ne wo siatem a. E ma ni em kan chem say yo. O ma me na wa mo bra na. Ama Ghana bibia nkoso no. Me bana me bedi na tem a. Don't tell me say me di ma me atem. Ena obi di ma me atem ofie. Ene I'm saying this. E ka mo ma me ka twi me ka we nyina atomu nyina ma bra boso. Obi biara wo ye maame wo ye na wo ye ja wo ye ofa udi Jonas echi efiri na ekọ ni pomudua muntie efiri na ekọ se mumu biara akora bi anaso obi kasa tiawo nya se ye wo ya efiri social media so ekope mu krom ekope ma bi a wote so obi kasa tiawo na amane ya wo ya na respondu a esoro ni asase ntia wo ka wotie me de esoro ni asase entua wo sen paneka obi biara wani ji akora na tem didi a wodidi president Akufo-Addo atem wo so support no me say obi kasa tia wo nkwada nyina nyesa wo mane ya wo ya obi di watem Jonas abusuani bi obi be di watem abem na ya wo ya esoro ni asase ntua wo ka esoro eni asase ensuo firi soro na wo so sa nante asase so obetua wo ka ka kire God say wo me say obi kasa tia wo nkwada nyina nyesa wo mane ya wo ya obi di watem Jonas abusuani bi obi be di watem abem na ya wo ya esoro ni asase ntua wo ka esoro eni asase ensuo firi soro na wo so sa nante asase so obetua wo ka kire God say wo ye nipa bi a nzasa wo ma ya odie ba wo mu da including Jonas mame se me kasati ya Jonas mame no se wo ma ya obi ba ni mu a mame wan hwe ya de beto no enya papa because mo ba bi ama wo no o ye de chesa wo ti ase enu no ye problem ya bi before ye problem no ye problem aye nim duabo ye nti duabo ase no obi ya obone a wo kobodua wo so wura fi so ya obi sa abone no so wo ti ase ye modua rough because of say ye penifo na tete ye obi ya obone na okobo ni dua that wo so ya obi sa abone ni bi wura fi ho na ye kosuan edi enti na meka sa wutu kwan kosuan se de esi to wo we dade we na be si wuda na fa bibra Ghana na Ghana so sesa wo be di Akufo-Addo atem se Ghana wo ya to no blog abroche de dade me boa wusian sa abroche se de sisi dan ho ena akosi bi o Ghana me pa cho usian bibi wa abroche na ade bi ko Ghana wantimi anye ofisi ana abedi di atem ena abroche fo no bi a I don't know enkurase fo ne doson akontom serious o ye ka se kurase ni anye obi a ote na kurase o abrabom nkurase fo abrabom o mo mani ntie ne doson akontom kana krepa efriya maame mo bi obi timi ka se manya 50 years abroche na di 20 years no so bedi na nadu atem ansem kurase samacho wutu kwa 20 years wantimi ansua hwe dia wutimi be support ye yatem didi abrabom kurase fo ne dos no abrochire odofo mu bi no say no we didn't have opportunity to go there when we have opportunity say wa konya nka bia ye bobo bre bia magana nya ho faso ke bobo bre bia ma o man na efiri mu no ko manya ho faso hwanu ma wa machi wantimi ansua bibia wa akontuom ya wo ti akontuom pese wo de bo man Ghana ya atem didie so obi didi obi na atem obi didi panyini bi atem Akufo-Addo akane na ahen papa no kura onye president biamo ana munim ada na na muni ba omi atem ada na na muni ba omi atem ko ba omi na ebo alankash na ebo omu na ebo Akufo-Addo wi o aye do be yo ene wo hwe history mu ana na do aban ko na watimi agu asphalt road mo de minim se jeje running su egu kumase kwan na mini wo bet de minim se uko Arsenal CPC ni ade jeje running sadaroma e kwan a wo ho ache enso nse
ogun asphalt kofo kra ba wa megu asphalt o na na ado adaro manene oyi kwan a oyi asphalt this wo yakwan ba kopɛ kra ma Ghana wa yakwan na ma daachi wa yakwan na ma daachi so wono ne yedi na tem ono na yegu ne hufia wani ache ho yedi obi papa atem wani ache because such am huntumi gold wo hunu wani bre chama huntumi ya MPP ni a wo gold wotimi di gold chain tin kom odi gold to no nsa enti wani bre enti eni na na ado atem because such am huntumi gold wo hu ye ne boa most of you sana moka na do no we there we history maker we making history you can never change it unless I want down twene what that twene about say Akufo-Addo are making history say Ghana book e be kire say who was the first president who was able to give all Ghanaians free education Akufo-Addo ukofa Jamaama wati ukofa Akufo wati ukofa the say Kwame Nkrumah wati Akufo-Addo history. And it's also what Tana, we are there, the man is already make the history. And Tinuntin and Kofubitano now would dinner time or catch it. Miss Rao, Jonas back now, Abana Ghana for youth. I'm so disappointed in you guys. Most of you, you know, I don't know the kind of youth you people are. My name you to cram yet. Huh? Youth what to cram because Bibia. Hey, now, but so what should I say? I broach it. About your Akufo-Addo no president you. Na do no president. Na America fe. Na do no me president. Na America no ma na wo twa ne wo ho. Enti na me se mo yɛ nkurasefo. Enu ma bi kura wo ho na fe na do no wo yɛ bi. Afe na Akufo-Addo wo yɛ bi. Enti mu a mo di na do atem Jonas back amoni ache so me di atem. Odofo. Mo nyina you are so disappointed to my life. Say mo disappointed ye Ghana youth. Some two kwan ka mukosua bibi na youth no hu se na musoma kosua mukwa mo de intelligence akwa kosua se wa abrochire mo de intelligence akwa kosua no mapa bebe se e wa kontum bet enya adwuma intelligent na enya adwuma but atem Ghana life no na mo de ba Ghana life no na youth no sa de ba social media so ukọ David platform so hey Ghana fo nyina follow David all because say David ye dey o di atem David yede of Libya na kwa abrochire enu nto medi atem odofo wo wa wan fa Libya kwa abrochire so e ono of Libya kwa abrochire wo se da bi Libya na of ye ntina adwena sei wo se na adwena sei o ono na eka o Libya na of kwa abrochire na adwena sei na Jonas na meme kasama na ado aban meme kasama Akufo-Addo aban Akufo-Addo aban ba ya DJ switch akra ketwa we meme hu se Ghana wa talented you were talented youth. Youth to akra ketwa we atime tu kwan. Ama abrofo twa ne wahia atenase. Hwe akra we talented. Na akra we talented na abrofo no hwe no. Afa nipa bia na adom mana. E mana opportunity se woni na chi ne woni ne nkwaya adwuma. Ate ne ho afiri akra ya chi. Ama ne wakoy akotena America se America na efenti wo ma biem. Ene sa nipa na adom mana kwanya no. Abe yesuntu dua ma Ghana. Abe yesuntu dua ma